ወደ ጫጉላ ሽርሽር የሆነ በቃ ዋን ጎደሙ ቀቡ መሪ ዮም ጎደማ ደማሊ አመተምኒ ያ ማኪ ፉለቹ ለሙሚት ኤማ ፎለናዩ ያ ማን ሜ አከነተ ሽብርቅርቅቴ ማልት ሲያፎ ዳበተሜ አንካ ያ ሳቡ ሜ ማልት ሲያፎ ዳበቴ ደንዳ ከረ ጃር ኦይ አማ አሊበሩ ቆይ ዮ ማኪ አርገቴ ሳይቢ ዲፍታ ጀቸ ሳይቢ የቱተን ዲከ ሳይቢ ማኪ አርገቴ ኢሲን ኢስ ነኝና ዳዱፍቶም ዱፍቴ ሳይቢ ገና ጀናን ሙረምት አነዋስ ነይ አባቴ ሀቢቢ በቃ nyaatamteerti sila nama akkana bareedu kana argaa nama akkanatti shibirriqqee gizee mara qophaa'uuf nama jaalala isii ibsuuf nama tokkon sodaanne kan argaa akkamitti isheen anama faamilii irratti birsii bootaan ati jaalala isii ittiin ibsuu hin dandeenye jira amma. Lammiitiin something mana barumsaa haadha teestii qabna mana barumsaatti sa'aatii sakkattii keessatti. Okay. Hazaan nama like addunyaa kanarraa osoo sa'aa takkaaf agartanii jaalattanii waan isaa dubbattanii deemuu barbaadan himaan hin jaan. Waan san bakka describe godhaan hin jaan saabu. Ani obboleessi kee maakii jedheen saabu maakiin tan yoo barbaade she's famous. She's my wife guys. Sorry. Mana baru saaba. Gittim. Namicha maakiin tamisiin jedhu san maa bunyaanitti hin galchi waan gale baala. Banni aare saabii. እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው ብላ ሄዳ ሲነ ብያ ካነ ጀዴ ሳቢ ዲስ ኦሶ እኒ ና ቤኮ ሶ ደሞ ኦሶ እንደውም ኢትዮጵያዊ ደሞ namni sun ኦሶ አገ ፈረንጂ ተ ያ እንጋጫለሁ ሳቡ ነማማን ከዛ እንድስ ከአጃይባ ከነ ጎዴ ሾሚን ያካን ላለንተ ሳቡ ቺኳ እሺ ስኩ ምናና እንግዲህ ሳቡ nyaate gadeen ያማን ብሮ amma kun namni gariin sobatti fakkaata anama reality dhumaa takka dubaraan dhuguma nama sirraa fagoo jiru yoo inni qalladillee yoo inni qoosellee dhiisiin jedhe garuu namni yoo si bira jiraate akkan dimaaf yoo inni qoosuu barbaade jechuudha amma biyya kanatti nama dha'uun maaliin kun hin beekta waan inni nama goosisu. Yaa saniif dhiiseera yaa. Ilaa hin jiraami keessattuu ijoollee teen nama mudii qabachuuf deemu nama jaalalaan qoosuuf deemu jechuudha. Achumatti riqatu ni xabbiqa. Exactly. Ijoolleen tana jaalala. Fageenya ofii haa eegu. Si galaan nama jaalalaan mudii namarra qabachuuf deemu qoosuuf deemu achumatti fageenya ofii haa eegu of haa danda'u. Yes. Ilaa yaa jamaa wanni ani isin hidhaamu takka yoo jiraate ijoollee tanniin gargaaraa waliif fiduuf yoo dadhabdan nama keerii dalagachuu yoo dadhabdan jechuu keerii guddoo kan ittiin dalagattan mudii qabachuu dhiisa. Asitti nama maraachuu dhiisaati akkasitti wal gargaara. Gurbaan kuni nama kana mara irratti jaalala isii ibsachuu danda'u jechuun kuni kennama biraati. Namni gariin akka durbaan ta'e ni manaaman baga akka fedhi ta'e jaalala isa keessa jedhutti akkana godheen yoo inni akka fedheeyyuu ta'e jechuudha. Gaafa silkiisee gaafa piikcharii isii qabadhee reefsanii yaaddas. Footoon gabaar. Ol si baasadhee garaana nyaatte. Guyyaa saddeet dhooree isaa ol si baasadhee garaana nyaatte. amma onnoo godhuu deemaa araar. Maakim timtaat. Okay. Saayiboo illee aduuf obboleessi kenne qaadii. Okay. Akkuma isin jedhe saaboo akka deddeebiin taa'e dubbiin nama jaalatu tokko gammachuu isaa dursita gammachuu kee tura si galee. Akkana. Yoo isiin dhugumaan anaa jaalatu kana anaa waggaa jaaguutuu jaalate kana yaa jaalli kee qilee haasoo naan jettee isaa wajjin gammachuu qabuu naan jette. Akkana. Ani gammachuu isiiti jecha haga gaafa isiin gammachuu taatee haga isiin duutu dhimma eegaan keessaa ba'e gammachuu haa taatu. Mee bakka kana seeraan qara himee badru. Yaa si galee misaame. No bakka kana seeraan qara himee wayiif jedhee amma yoo amma like nama jaalatan tokko yaa sirriidha. Wanna dursa mirga nama sanii eeguu waan isii gammachiisu
waan isiin ittiin gammaddu gochuu dursa. Garuu amma waan takka mee ammas biratti yoo isiin dhufteetiniin ani isin jaaladhu si jaalachuuf qophiyyuu miti ani jaalallee qabaa yoo isiin siin jette maal goota? Ka irra dibaan qabne maal irra dibaan qabne saabii because jaala jechuun walii hubachuu asii galeemi. Akkan yoo isiin ibsaa wajjin gammachuu qabaatte na dhuftee yoo gammachuu hin qabaanne ta'e jaalalli hin jiru. Akkan kanaafiyyuu nama isiin wajjin gammachuu argattuuf isii dhiisuu qaba gammachuu kee balleesse. Kana jechuun ammoo isii jibbaa miti ilaa yoo milqiyaamaa. Maatiin as bira jirsa haa ba'u. maal rabbaysa sil? Tigale misaa. As bira jirti maakatti. Maatiin dhufti malee warqii gootee dhufti. Achii miti bar as dhufti bar. Sigalee silkii keessa yookiin immoo achi laayivii dhufuu miti tamni ima dhuftiiyyuu asuma dhufti. Asuma dhuftiiyyuu. Banne dhufti warqii gootee. Bro London Bridge eegan. Sigalee araara bi'aas yoo nama kabar baaduu ta'e yoo dhiira dhalaa takka waliin jiru sigalee yoo dhiiri kan subbelleessu yookiin kan sidhawiyyuu naamna ta'uyyuu likki isimaas kabbaruuf laaka. Mii dubartii tana laala rabbii si uuma sodaadha. Mii dubartii balaala. Ibsaa miira badaa keessa deemee jiru. Ibsaa miira isaa to'achuu hin dandeenye. Ka aaree gubatee jiru. Mee viidiyoo isaa kana laallee adeemnu daqiiqaa takka. Akka ijoollee baali. I think ijoolleen baali akkana naamnaatti. Sigalee araara bi'aas yoo nama kabar baaduu ta'e yoo dhiira dhalaa takka waliin jiru sigalee yoo dhiiri kan subbelleessu yookiin kan sidhawiyyuu naamna ta'uyyuu likki isimaas kabbaruuf laaka. ብራላሽ ምናምን ለጀቹ ቀብለ ትሩ ሲጋለ ግን እንደ ወንድ ምናምን ራሱን ቆጠረ እንደዚህ ወይተሰንት ስትከባ ምናምን ወላሂ ሲላውን ነገሩ ሲብረት ሲቃንፈንቺ ሶማሊ በርባል ሲጋለ ሰባ ሰኒት ሲንጀ እንደዛ አስብ ወላሂ አይ ወላሂ አከስተው ቀብለ ቪዲዮ ዛከራ ኩመላልተን ኢብሳ ሚረ በዳ ከሰ ጅሩ ኢብሳ ጉበቴ ሚረ በዳ ከነ ከሰ ጅሩ itti seentee diqqoo akkana fagaggoote jechuudha. Kan ammoo diqqoo akkana kokkofalchiiste. Balaa bar dubartii sodaadha rabbi guddaati. Amma kalee ibsaan ni fataname yookaan ammoo makiin ni fattantee jedhee yaadaan akka kootti wanni sun miidiyaatti maybe si laaluudhaaf miira kan kee laaluudhaaf ta'uu danda'a. Ammas deebiitiin mucaan kun akka miira ofiiyyuu to'achuu danda'a. Kan jiru ta'uu danda'a. Agamna jaalataan naaf taatu waan tokko godhuu danda'anii garuu ibsaa miira isaa to'achuu hin dandeenye. Afaan haa dubbatu malee garaan isaatiif qalbiin isaa keessa akka biraattu ture. Osoo qalalli gootee ilaalte bareeda ture ibsaa keenya. Garuu sun xiqqoo ganaa ganni kan keetillee ganaa si afaa ijoollummas jira jechuudha. Gurbaan ammoo balaan rabbiis. Inni haasawaa yoo jettan ni banamaa yoo ta'an gurbaan Abdul Qadir eegee bicciiree gaddiiti. Maali kofaltiin jaabaran akkanatti. Gurbaan ka Abdul Qadir eegee bicciiree gaddiise akka malee banama. Ibsaan ammoo sun rabbitti hin kennine natti fakkaata. Namuu akka uumamaan ta'eef. Garuu ni fatante makiin ni fattante malee tuffii natti hin fakkaatu ni fattante. Fatanaan ammoo kaleessaa hiikuftee jirta ibsaa. Miira kan keetu to'achuu hin dandeenye seeranii ammas deebiitiin sirraa mul'ata. Osoo miira keetuu agartee callistee to'aaruu wanni iyyuu sitti fakkaachuu baate amma sirraa mul'ata jechuudha. Viidiyoo kan kee ilaaltu deebitee ilaaluu dandeetta. Ganaa kanaa miti kana oltu fatanaan si eeggata gurbaa. Kun ammoo suutan si dhufa bilchinna suuta akkuma guddattuun ganni kan kee rakkinni waa garagarattuu si barsiisa. So አጋጥምህ ማለት ነው። በጣም ሲበዛ ጥሩ ሰው ነው። እሱም የዶክተር ዘመድ ነው። እነዚህ አራቶቹ ዝምድና አላቸው። ወላሂ በይ እኔ ለምን ዋሻለሁ? ጊዜ እመነኝ እኔ ስነግርህ። አይ ሰው ማመን ከባድ ስለሆነ እኮ። ኧረ ጊዜ እኔን አታምነኝም? ሰው ማመን ከባድ ነው ይለኛል እንዴ? ጊዜ እኔን እመነኝ፣ ብታምነኝ ይሻላል። ሳም ጆይን ማለት ነው ስሚ፣ ሳም ጆይን እና አልጀዚራ እና ዳይመንድ ፋሚሊ የአንድ እናት የአንድ አባት ልጆች ናቸው። ወላሂ በይ ወላሂ ነው የምልህ።
ወላሂ ነው በይ። ወብላሂ ልከሪም እሺ የአንድ እናት የአንድ አባት ልጅ ናቸው። ሳም ጆይን ዳይመንድ ፋሚሊ እናውቀዋለን። ዳይመንድ ፋሚሊ፣ ሳም ጆይን፣ አልጀዚራ ደግሞ አንድ አለ። አሁንም 4 ነው 5 ናቸው እነዚህ የአንድ እናት የአንድ አባት። ነጁኮ ዌልካም በሬድኮ ነጃ 430 ወልጋል ጀምራች ነጃ ነገርኩ። ደግሞ አሁንም አለ ኤፍ ሰርቲፋይፍ እና ራሽያ የሚባል ደግሞ ሌላ አለ። እነሱ ደግሞ የአንድ እናት የአንድ አባት ልጆች ናቸው። እስቲ እነኚህን በውስጥ ለምን አትልኪልኝም ታዲያ? ለምንድን በውስጥ ምልክልህ? ሼር ልታደርግላቸው? አውዝ ቢላ እርጎ ምን ትገለፍጫለሽ? ግልፍጥ። አሁን ደግሞ በሁለተኛ አካውንት መጣች። እዛ ፑሽ አድርጋ ነበር ሄደች። አሁን ደግሞ እየሳቀች ነው። እዚህ መታ በሁለተኛ አካውንት 1000 ያስገቡኝ እያለች ነው። 46 ሰው ነው የጎደለባት። ስንት? 46 ሰው ገዝተ ለመግባት እንትን 1000 ለመግባት። አታርጓት፣ ፎሎ አታርጓት፣ እንዳትገባ። ላይቭ ልገባ ነው ልጨቀጭቀን እኮ። ለዛ ነው እዚህ ጋር የምትወስር ቁጭሉ የምትለው። አዎ ቁልጭ ቁልጭ እያለች ነው። 1000 ልገባ። ከቁኒ ጋር ሲጠባጠቡ ነበር ጌም ላይ። አዎ አብረን ስንጫወት ነበር እኮ። እና ለምን ወጥተሽ ነው አንቺ? ወጣውኛ ደግሞ ቤት ልክፈትና ደግሞ ከእናንተ ጋር ደግሞ ፈታ ልበል ብዬ። ማለት ፋሚሊዎቼ እንዲንከራትቱ አልፈልግም። አንዳንዴ ቤት ከፍታለሁ። ዊኑ አጠፋውበት ሳላስበው ወላሂ 41 ዊን ነበራት። እርጎ ኮሰልሺ ወረበርካባ ማለት ተረጃ እንዴ አንበሳሙ ሄይ አንበሳ ሲንጀት ይበል። ሃይ አንበሳ ሲንጀት ይበል። ኦኬ አንበሳ ዱጋደ ገለቶ ሚካኤሊቶ ቴንክ ዩ። ዊኗን ሳላስበው ዊኗን አጠፋውባት። ወረበል ካባ እርጎ ወረበል ካባ አፍያይ ተሳኝ አኒ እርጎ እንትን እያደል ቤታ እንትን እያልኩ ነበር ዝም ብዬ። ቁኒ አይደለም ኩይን በል። ማን ነው ደግሞ የዩዘር ቁኒ አለ? ከቁኒ እሱ እኮ በኦሮምኛ ነው የሚያነባው። ለዛ ነው ቁኒ የሚለው። እንደንሳትያ ደንሳ እንደንሳ አማርፋና ዶነ ቀሬና ጨልስቴ። ይሄ ዩዘር ደግሞ የማን ነው? አንተ አማርኛ የጻፍከው ዩዘር ማን ነህ? ኡርጎ ነው። ኡዝ ቢላህ ምሽጣረጂም እዛ ነሽዳ እያዳመሽ እዚህ መተሽ ሀሜት ማዳመጥ ግን አይከብድም? ኡርጎ